Ang buhangku latamuna imiriho karitu napulong na parungunda ladodo yana rukuna paluako yan na parama bapagya dapawuluwang la pintana wiling la Roma kambulima dalar do kambul dambulo palang dalar tayo kambul tayo dalar do kambul pitu jedu yaka napapatandang da lalu dia bawana ia batuna raka manaka ndulawanya kanyuru pintana datau yahundi parai datau yahundi ang buhanggu latamuna imiriya karito dapawuluwang nuda dapangirawanya na mandehamu parai rukuna batang tau nama kanau rukuda pawuluwangda dangu tau naluri na paatang wikina la pawuluwangda nyuta tanamu ya na ludu lah kola minggu bawana ngaraya na pahimbuna na tau nduya bawana naludu yena panamu nanda nyuta nama parihing buhanya dapawuluwang laluri iya duyaka napawuluwang nuda dapapakida kata atur ang kata parutu mang hamun ang buhang latamu na miriha karito na Roma akambuli mandala akambul dambulo plandala akambul tailo panina nya karuku da paluri wada da pahangga da kabunggol la kaungana ruku da kabunggol nama dia pahama ladalu ngalat danya nakanyuru laluri datangar mamham madanya bibi nakabunggor damariang kapandulang bibi kadam maka ladalu hanggat danya na maharoy nuna nalaku nanuna iya duyaka pangandinya ngaray na papandulang wang nakabunggor na mawulo na pangandinya ngaray na papandulang na hanggang nakabunggor na mamila nyudang buwan dabada damariang ka pandulang ngaraya na maninya lalurida nyuda dakahaw yeti ndumang kawarangalang dakabunggor ang umbuhang ulatamu na miriya karito ruko nakawarangalang kana pahama yedu ya napanamu dakabunggor kada mariang kapandulang rukuna pahanga ang paluriwang napawuluwang badakali pangiran na mandeham iya bayakan napapaki ladalu palaku na maham nduma mariang kapandulang ndoy yakan dia dapawuluwang wapalungwangu ahaana ambu tapaatang wikina matawa katapakin nduma katandulaya na angon dapataw ang katawuwa tu hailanya piniri nama batawuan da kanyuru ilalurinda amin malakata maya domiri mata kama pakia da kanyuru da pawuwa manga laluri kamandulaya
na anu patau na mahandoka laluri yana. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.